Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu CVL ruata TBN digna call thar culture and drug susceptibility laboratory chu Falcona District TB Center Health Minister Dr. Arlal Thanglianan ahong Mizoram Police Service Officer te pual meet care training program chu boin khan Home Minister Pulal Chamlianan aizola ahong Prime Minister Narendra Modi an voin khan Gujarata cheng vai bel che sang riat chuang hu masona na tho tur lung aphum Samaswadi Party puipa Uttar Pradesh Chief Minister Louis Mulayam Singh Yadav chu voin khan athi TBN digna call thar culture and drug susceptibility laboratory chu Falcona District TB Center Health Minister Dr. Arlal Thanglianan ahong Dr. Arlal Thanglian chuan TBN call na chuan bungthar kain TBN digna call thar chu Mizoram ahma saber turani atia Health Minister chuan kumin January atanga June thachung khan TB damlo sang khachuang mu chua anni thule heng atang hian MDR TB vei somruk chuang mu chuani in mi somthum pakwa TB wangin anthi ti asoyani Minister chuan kumsang ni somni panga India ram chu TB bo atum ti soin kumsang ni som panga atanga khai khinin kumsang ni somni panga chuan TB wanga thina chu za som kwa ti niam tum mani ba ka TB na thleng thin chu za somria ta ti niam tum ani thwa soini Mizoram atanga TB bo turin malak na thui tak ala oma tran rual na le ti tak tak na nen TB bo thei ngei be se ani atibok Minister chuan TB test na call thar chuan rin tlak zoka TB na mu chua konga te damlo ten dam doi an ngei le ngei lo enzui na konga te atang kai don te soya gauhatia sample thona hun rei tak tak sen thinte damlo en kol na konga har san rang rang an to thinte chu he call thar man thei ani atang chuan sutkian ani to don ani ati Health Minister chuan TB na chu mizo ten an ngai tha to hle ti soin TB na chu ngai poimo thara ain ve na konga tran tharanga yani atibok TB test na laboratory hi ruam mandan chuan kumsang ni somni June thla vel atanga man thei tura ti ania thozo trap ani to line COVID-19 test nan man lailok ani lewangin hunan du rei deu nia soi ani TBN digna call CNDST laboratory hian drug resistant TB MDR TB le TB pa ngai te mu chua thei anianga TB dam doi ten TB hrik athat thei nge that thei lo ti te dam lovin dam doya ngei turte zon chua the ni ba ka TB dam lo te anin en kol line an dam doi ei lai an ngei le ngei lo te zui reng nan man thei ani don bok ani Mizoram Police Service Officer te pola buat sai ninga chung o tur Mid Career Training Program chu voin khan Home Minister Pulal Chamlianan ATI Auditorium aizola ahong Police Officer kalkhom ma Home Minister chuan khovelin ma ason ang zelin dan bo chiat na ven le misual chui konga thil thar an la khiat ngai lo te an tong chho zela hemia ne wang hian Mizoram Police Service Officer te chu an na tho konga nitin injir thar zel an mamoa thatha thiang an ni lo ati Home Minister chuan dan le thupek ken ko konga le thil dangdanga chawna tharlam an ma chhon reng thin ti asoya International Border le State Ramri chungchanga Chanmarpat angaya heng ba ka hian ni tina office na an tho konga po zir thar tur tam ema training course huam zaw tak le hol kim tak an nei thei tur chu aphur om tak zetani ati cyber crime chungchang te mihring le rui hlawa sumdon chungchang te human rights nu le no panglaka hleilen na rui hlo ngai te en kol le dan bo chiana om thei chitin reng chungchang chipchiar taka zir tur ani hian Mizoram Police te na thona le malak na ati chakin bungthara kai puinge yaring ti asoyani Mid Career Training Program hian Mizoram Police Service Direct Lut Senior Officer tentela Mizoram University Police Sarkar Official NGO le kongthang thanga thiam na bik nei ten zir tirna an pedon ani Voin hi World Mental Health Day ani angin lungleya athona rilrulamin en tirna ka thian te in ti buat sania lungleya rilru hrisena le Full Life Access Trust baka District Mental Health Program CMO Office lunglei tangkop te buat sai ani he huna hian mi thiam ten rilrulama harsana nei te enin an koma an harsana nei te rilrulam damlo te hian soin anin en kol dan tur an hril baka an hmalam huna dan tur le ti tur sang sang te an hril hria taksalama an harsana nei te an en sak ngal bok ani
free mental health care ma hian mi somni pakhatanin antira DMHP le Zirzer Pharmacy te bultumin amamo tu te hena damdoi thlonin pek anni bok India Marchaka Autonomous District Council dangten ham thana le thunei na sangjok annei ang lai Autonomous District Council in anei ve theina tura malakna kalzela District Council dangte zirchian mek ni in Nimin Khan Central OLA General Secretary Pu Joseph Lalming thanga chin za chuan Bodolan Territorial Council toin andin mun azir chianga uluk le chiang zo ka zirchian turin an council document poimo rang te ala khom ngal bok ani Pu Joseph Lalming thanga hian Bodolan atlona hian CEM Pu Pramod Boro Deputy CEM Gopin Basumatari MP le NGO lama thok tu te ba ka All Bodo Students Union Leader tenen anin koma Bodolan Territorial Council hian district nga huamin tundin huna mihring nuai somthum pathum an cheng mek ani Voin Khan Deputy Speaker Pularurin Oma tui kumbial tu MLA ni bok chuan Sial Hau tui vamit tui pamle volleyball court ahong Deputy Speaker chuan maso na rang local to le lola zel tura po mipuile sarkar an tho ho thiama poimo ma manita ang taka enkol thiama poimo in enkol zui zelna khotlang mipuiten mo phurna sang tak an nei ani ati boka purin oma chuan mi in an hlut zong chuan an nun kong le an che jia thui tak ahonga maso na nei tur poin maso na an ngai hlut thiama poimo tak zetani ati NEC plenary voice somsarina Gauhatia buat sai a Nimin Khan Chief Minister Puzoram thanga tela masona atana Mizoram mamo rang asoya he thut khom hi Union Home Minister Pu Amit Shah chuna kai hruani hein to khom na hian Chief Minister Puzoram thanga chuan Mizoram in state ni na din hun kum som thum panga kalta anei atangin voin thangin kong ranga masona mu tur awm thosoya COVID-19 rileng in state economy anghong na laka ngai ole turin le na sazoka mason turin Sarkar lai pui na mamo ani thuasoya masona atana poimo tak pakhat chu in kalpo na ani thute Sarkar lai puin PM Divine Kaltanga Mizoram tan cheng vaibel chezaruk da ani chulom omati thute asoya India Marchak State tetan PMGS UI 1 le 2 na tho chun zom ani theinan March sangni somni pathum thleng funding pek ni se ti in athen bokani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan Gujarat Bharuch districta cheng vaibel chesang riat chuang hu masona na tho tur lung aphum Prime Minister chuan tun ma chuan India kha economy masona khovela somna pia lama a thina tuna chuan pangana a toni atia he hlotin na hi kan zawain kan chuang thewani ati covid hripui len lai khan khovelin damdoi thiamna lama India poimo zia anthia Shileng bokonga India thatho chuna sa takani atibok India tharin damdoi lam hundanga athon chua chu sang takania heng hlo thlina te hi India mi te zongjong tanrual nara ani Prime Minister chuan atibok Samajwadi Party puipa Uttar Pradesh Chief Minister Hlui Mulayam Singh Yadav chu Voin Khan athia kumsomriat pahnia upani Mulayam Singh Yadav hi hun engamochan ICON colony nuwa Tukin Khan Haryana Gurugram a mimaldamdo ina thia afapa pahni akal san ani August ni somni pahni khan damdo ina daluania October ni khat khan ICOA sonlu ani lea Mulayam Singh Yadav hi Uttar Pradesh Mainpuri biala tanga thantlin Lok Sabha member nilai ania MP atan hian tumsari thantlin alawni toni India ram shua tiliang sang ten Mulayam Singh Yadav athi na chupoi anti thule antor thu ansoi ani Am Admi Party Shwaitu Rajendra Pal Gautam chu Delhi Cabinet atangin abang hetianga Rajendra Pal Gautam ban chan hi Hindu pathian an soichian hun sa khodanga inle run puya atel ve chu soiselna ana satwangani he program hi October ninga dusera ni takhan Delhi a huai hotania chumi huna AAP Shwaitu le Delhi Sarkara Social Welfare Minister Gautama atel ve chu na sataka soisel a hlo ani Rajendra Pal Gautam chuan ama puna chu soifein tute pathian po aza vek thua soya tute thinlung ma ti na ta du lo thua soi bok ani chanchin thar puan ti tom main chanchin tlang pui TBN digna khol thar culture and drug susceptibility laboratory chu Falcona District TB Center Health Minister Dr. Aral Thanglianan ahong
Mizoram Police Service Officer te Pual Meat Care Training Program chu voin khan Home Minister Pulal Cham lianan aizola ahong Prime Minister Narendra Modi an voin khan Gujarata cheng vaibel se sangriat chuang hu masona hlatho tur lung aphum Samajwadi Party puipa Uttar Pradesh Chief Minister Hlui Mulayam Singh Yadav chu voin khan athi chu tizong chu chanchin thar kan puan thei chuani